Ko korike ho whāmoa I he talamalo e whonuaka mai ngahi talawhatapu ko tope. O ku whawhatapu atu pa me he polokalamani ka ata mo e whainga maari e koe ni. Ke o atu ai homo polokalama ko e whatwhanua wha ou ki he weekend.
I he whainga maari e kuma upe a mo e whafafonga koia tonga ta whitu paulo a piwen pikala. O kune polokalama mai pe me kore, ka polokalama atua upe a me he studio pe me Okalani Nusila. I he whainga maari e koia ahoni kuma whiawhia. Ke whaia whakatala noa ke te halotonga o ku ne i he malai wapuna I Korea, tare kauwholau koia. Ki he tanak tuunga koia. O he o whipine koia. O piveni pa ko mao e whainga maari e koni he ahoni ke taitari re ki mou tolu. Ko toa pe ku mou kauma he tau polokala mai. Ahoni he neongo ku wha kai ke lawa atu pe a toloi he ngahi taimi. Ka koe ngai whainga maari e pe ku mawhinga ke lawa o whakakato atu. Ai tau polokala mai ke tiki mou tolu. I he ahoni whanaonga pe o ku moulere pe pe me abin. Whea whaitu ke lawa I o whanongoa. E tau polokala mai. Kai ki ngā tai ku o atu whoki. Ai whikaunga mamahi ki he tau ke te koe ni. Pe me whamiri koe I a manu puni pola. Koe ngā koe ui. Ko whai e tau ke te koe ni. Koe taha whugeni. O e tahana ne wha whitu taki mai. O wha tala noa mai. Kune mui mui ai polokalama koe ni whatu whanua wha omenga. Polokalama ku atu. Pea ku ulahi ngahi taimina malawa tala noa ai ki hingahi mea. Whapolitikare tonga pea moeanga e ne sio tawa daina pe ana. Koe ke kau ia ke whahenga klupu. Pena e manako pe ke whanongoa ai polokalama koe ni whatu whanua wha o. Pea toki lawe I ke I he ongo kone si wholau. Wholahola I tangatani ki he api koia ku tau nofo peo ngā ui mā mo tau teu pe ai pe koe hala koe iau whaalau he mātua. Koe hala ko papa ko pau pe ke tau whanonga I ka ku atu ai papa apa ki he tau ke te koe ni pe mo e kaunga mamahi atu ki he witoka mai whanau paia pe mo toinga o e whamiri I he pea o koia ko hake o loto whare. Taimita tau pe ko loto ke utatai rei ai whafafunga paula piwen piukal I he laine pe me korea piwen malomo e tau mau e ahoni pea malo e ai kei mau e whainga maari e koe ni ke lava o whai e whatala no atu pe koe ui lok tau kehe he taimi tau mau ki wawe ki mau tolu I he taimi koe ni ka ku ki tuai e taimi koe he na ka he taimi tata pe ku whewhe hake ai whanua koe na piwen pa moeanga ho o atu ki ai. Malo bicara, malo mau kena mari. Kalau jadi ke hufang jadi kuat tu. Kau yang kalau tu airportio, kali mau kau follow. Mau tu tahu mai Hawaii betul me. Kakoi fonuan yuki momok. Mahal koi poka sige. Abong ke me sino. Kaku utafa toka ngame abe ke solo sio ge nau mana tulai kai he mai I ponua sio ke malo he level of intellect he ponua me ka to pe ku te ta he computer ku pau pe ke ai te mobile te kuka ke ho te pau everything is online ku I whakao no pōni. Koe kau tawha koe sem sa ngi ma awan tai me whanuani. Ku whakalata te sio ke manifest ai ngahi poto ke whanuani. Ko ki whakau pepe nei. Kau wa ngai whanua ko niono tuki la ni. Te sio ke ngahi nau. Ngahi nau le rei. Kai ke. Ka koe mea ke tau ako. Mea. Ka ko whamahaloa te mau whamahale ko ilo beku. Lahe hoa. Mai pe tau kau. Ano at whanua. Ka ke taki mai pe solo. Ku asire sisi ke whanonga me ki mei tong. Ka ki toki update mai te gai. Koe tu koe na ho wholau koe na, mahino ku mou tari whamiri ke mou kakato atu koe ngā koe tānak tuunga. Koe hae taimi ko ke whawhofua e lawa kakata ngai whatongia koe ia, wholau ku whai te ke lawa i o toki whoki ki tonga. Koe ia,
koe to fai kana to ngai ke apele lulu kamatare mau fitu to ko to he plai je mo to na mau de to kia wa ki tonga he wiki wa wiki tole e mai na mai tu koi mai ne ko masi mahino pe apito ai whakau ke hange koe na ke kamata whakaari mai he tatala noa koe ke fulahi hao whanongo ki hangahi ongo pe mo tunga fabricare pe me tonga pe mahino pe ia e pimeni te ke lere foke fale area ke lava ki tau whanongo ki hangahi mea whaka politikare koe pure anga pe ku lotonga whaila ai ngā ue kwa hoko pea oku nai be ai prokalama kuna fa hoko koe aho te au mai ai fofua aho te au me na fa ngawe oku na palani ke fa hoko koe kongani oku loto ke ki eke atu ka te koe I he oku kau pe mo he tui oku kai ki totonu ke te kamata pe hapure anga tau oho fa mau ki na tolu nga koe lere koe tau e fa e fononga pe ku pau pe ki ange taimi pe mo fainga mari ki taki pe mo pureanga ko to pe ki hanga ene fotu tu mo ngai prioritize ku ne fie ma ke fakakatu ke te tau toki ilo pe ki ngai ko high priority e pureanga ko ni I taimi te tau wa to ke patseti ko nga e me asiko to pe ai e now planning a we going ta ka hoko ko ha fotu tu o ku hanga ki ai waka ko ia tataki e paremia pe mo ene kabineti ka ko ngani ko loto ke o atu o ku na ka pe fo ke me ko ni he to fola ko atu I ane ui ko ia ke ataki tu anga we e pure anga ki he kakai to tong tu ku hau ke lava ke nau wakai atu ki he ngā we o ku to tonu ngā we ko wha hoko aki ai tu ku hau ko to tong he kakai pe ko ngai ko loto ke o atu ke pure anga ko ni na toki osi atu o paremia malolo asa ke ake pe mo ki mo dole ka kabineti na me ki he wiki ko to ape na whenga paremia pe mo e tokon paremia mo ki mo dole ke whai pe mo press conference mo ka whai ngongo pe hu ia to ha whainga me ape na whehu I pe aki mo ngawe apure anga mo whakamore aki tuku hau e whanua mo ngai me pe he pe mahano pe kuai pe ni ihia ko lo bena mai ongo tahana e pe ai whakaha ni ihe pe ia o ka ministana na pe fulahi ai press conference ko ke tatau mo me ago mo nga ki ai ka ko uhinga foki ono o mai ki ka kai he kuai pe nga whehu ia o tala mai ke o atu pe whehu I he fonga anga maheni ka ke mau ngai whehu ko ave wange tuku ice pe ia pe fili pe ke to o mai tari pa wa pe daimenia o se te mai na no ku mande fuka ngai issue ko o asi mai o ku faka taimi be ngani aspe ki issue mau fenga ka fai ngongo ke na fehu ka kone tolo I ko tari me mea o se mai na e tolu te ma tari ku o ku I he ka ka expire fehu ia ko te fe me fo ko ngai be ha tekti ka fe hanga wa kai he iki kamata mai ko ni ko ko ta wo fien ke ta kamata ma Januari Februari ai ko na ha foki o se ta fili ko November ta o fononga mai ai ka ko ni ku ta me ki ma asi ku fe ho va kai ki ai pi ben ki he ko ia o direction ku folau ki ai pre anga ko ni ataki tu a ko nga information ki ka kai fonua ko ia sol o ku ane be ko patala noa ku ui matiwa ke tau wa maampo he koe pono ngai ni whai tau wha neongo mahu inga ke ata ki tua ai mahi ngā ue ka mahi no mai o ka jaha ngā ue ke ata mai ki tua he whonau ata jeni mea peko ku osi ai o kou ai mea ia solo ko a we au ki ai he kifa I breaki koe ni o kisio ke tunga kwa sisi tunga kwa na fonua koe ni ai kwa Amerika koreani o mawinga ke tau whatokanga me ai mawinga ko koe well informed mai kakai koe
o ki mea o inspire o ai e si o vai ni ko le ai toko ni ka kai ki na o e pore ana o ka ki ha me li noa ia ai ta ko ma inga fokia ke tau engage ka kai tau la nga o pois o whakaukau koe ke cut out ngahi press conference ke inform me ka kai he mau inga fukia he anga i whakaukoe ke tau mau ai whalala mo confident ka kai he lahi he koe mei koe ngā ua e koe langa whanua mo malu e whanua e mga tuunga ia he cooperative ka kai he tokone ka kai kai ke nau lava na do he tokone ka pau shut out i nau do me ngahi halanga whakamatala kai ke hange pe ko ta whatala no ki mo okay lahi me ke e put in order pure anga ko ini o whatala no pe ke pare mia pe ka wa ki mo ngahi me ko no pa la ve ke mo there should be only one king in a kingdom neongo ko mawhai o ko mai o whalere he pure anga mo ka me tipati alignment hange pinia ko tau no ko university pau ke aligning ngai galaxy ke ngai i mafio university ai ko tau tala ko tai ha mai somehow we need to align properly ai lava ki effective tau pau fatomia ki hele ka kai la he ko wanga ki o la he ai la pita ma usia e na me ala o te punga i tau longa me ma tai e kai ke tau whakakau i whakalere ai anga i tau hala whara o i kusio ko ki he mawhai o e whakakau e ko intellect e kusio ko e hanga ko ngai whanua ko ni e seai o whihu ia lahe a oia te kui whia whi mawhai wai tonga e ko no inga hanga tau polo kāta tonga hanga ko ki tau lava o gravel whatahata mo māmani i hanga i tau whainga whakaukau o kei hange o kei whakawai taura whakatunga motu o koe ke kei hinga le rea mea lai kai ke hange peko lau e sola neongo e ki time break i loi ni ka ko no fosio mau inga o pito ai ki time goi ni ke tau reflect he kai ke tau continue pe o push pe i he mea te tau amanaki te ola ke te mau e ko kuanga i xio te mau ke tau te rethink te re-engineer e tau whonga composition anga i tau whiri ki whare anga i tau whiri pre anga ko ki whehu i pēni solo ke tau whakaukau lahi kia ko i tai tahani makon ko o si tō white tau li reo e pore anga ko tau peheu isolate nea whio e me anga hana whakalere ai whakaukau e langa e pore anga pea tau li reo tau li reo hau pe ai pare mia o ke anga ni si ka ko men ke tau whakaukau te so ko ngai whanua a ko o sila te ria ai whanua te mpala koe o ku ai makatuunga ia o pare mia wai makatuunga pare mia pa wai makatuunga ai polisi ai pare mia e whakaukau o party mechanisms o vai ka kai to la ia una whakaukau ai hala whanonga whanua ka ke whakaukau nga tau tolu neongo si pare mia ko toke ko pare mia to ta be hana whakaukau
Ala tu leva ka o ministro me pape tipe ke paremia. Ko feu yen ko o fega ke tau hanga vi konsai lai. Tau tala o ku mata vai vai pure tota. Ke tau ririu ke unga ke pure tola. Ka ke ilo tau fonga fili o ke pure pe tota. Tota he ko ya ko paremia o fi nega que tala no e falu fu fonua para no be tau be mono vai no ayo ko me ko fa ngata ko ka a stability o la fala la ka ye le re falu fu fonua yo ate fala da mai noimoa pure anga kon te wa no ta tolo na o piti sipoti o piti ke sipoti pe ko ha no fakau me da tau mo ha o pure anga ho ko ia o pe no tolo ia ko sipoti ko katoanga ko no ho sipoti ko katoanga ma o inga ke investe siri ni hono te e ko sipoti kai tuange ho si ia ke kai fonua o se infrastructure sai ha o ne pure anga pe cancele no tole sipoti o ko ngai walau ha ore vai South Pacific me tala mai e na tau te ai tonga i ge toi o mai ha pe mafuri hake te ke o mai ki fare area tau fano da tolu ko talia he South Pacific ke host e tonga spot o aftonda ko fainga mafuri solo go pe o una tula fakatu ta maki ki ka kai totong tu aya ko fakakau o kai ke makatu ngai u fai tu ni o matu ngai he system he funga ko no tau o fatua ke formua ko tu e vai tai mine o quando tu o sta mata totong ai wata miliona e ka or the next 4 years or something like that. But even the UMEA was prioritizing my kakaya fonua. There was Mamala Ala. I told Mui at our infrastructure or okay, billion. O tau fili tau tolu ke tau o pratuang ke sipoti. Ke tau te tau kau sipoti. Kaya ko kusio ko hai den hanga fotutu a fainga directions ke lava o stable langa fonua ha ke pe bon na os kamata to tongi na silingo ni he spot o ko o no ta hiwa cancel kana tau ilo ko to pe ko tai ngona ai ko ke nau ave ko ki fa mawanga tala mai fa mau ya ko han ka tunga ai kasano ka mo South Pacific Game Council ke nau fa ilo ke nau suot pura pe kai ke tali nau ko po i ko pura o vale pe hu mai pura ko o nau ni ko se pe nau tu to tongi silini ai ko mau hu mai ko he wafe wa tolu e ka to hala silin ka mai na do confidential cha hinga nau be so we ka ke tui tene langa ha fonu to longa motulo ko ni na mau to ki lo ha ke pe na fai fa tala no ki ai ke na ha o mai ane palani o mai ane forecast o benefit ka pa e host tonga sipoti ke mau mai me agora ko fa no wat o stotong o aquilo nem mamano America ai te sapota million without baby 500,000 tong ko fehui ina senado te dire buanga ko ni pa hawe ai pare ni ko
o le pehe e au kai ke whakaputakot mahu inga nge whalere e ngahi infrastructure ko e national symposium ko nei nei whai whaane lua nei o hake e o mata vai vai kaua me whakamawanga e ikiplere nau tō kaua i te mai ati tākai ke ikiplere nau tō katoa u wheila he u institutions then hold ai whanua ke pure i leni good governance o ku mata vai vai kato e koe whakaukau rewa harewa makatu unga o harewa benefit o ai ke host e tonga sipot te ke lava ia e waa koe a sipoti o substantiate mai pe o mai hapalan ka nau forecast mai koe osko e tau host e sipoti te tau whakamore whangea o miliona ka te tau tānak mai taha biliona ke huinga lere ka uhinga e whatala noa ai mahu inga solo kai o tui o mahu o e waa tai ngoni ke tau no fo peo pesta pure anga pe hesol ai anga funga anga maheni o ke mahu ia ki he whonua te o ke mahu kakai te nau ka mata whakaukau he kai peke tau te lau tato ka ki au a manaki le lei anga o si ui mai e mea yo te pule i le ka pau pe te tau alai patonton ka tau develop ngau ake ai rational ngau ake reasons ngau ake mea ofa whaka o tua koe mea koe intellect koe ngahi welo koe poto ke tau build ka ewa te tau ke inofo pe koe unga koe angai ai whakaukau e tō lahi koe palpare ma koe eksio koe iairo koe whange koe lea koe me filosofia o pehen one idiot is one idiot, two idiot is two idiot 10,000 idiots is a political party ko poini o hinga kapau e whai tōtone tō lahi ka e mausia e hanga whanua wiwhe e mahu inga ke iaha whainga mechanisms ke ne whakapalanisi ai majority tamo o hinga lere whakaukau lere e koe na taki whatala noa ki ai ki he anga koe ai whaunga whiria Amerika koe na ngau e Electoral College o whainga mechanism e ke ne anga o tātā pune mata vai o majority ko hinga pe koe whainga whakaukau ke kai ke whakapitopo ai ke au neo ka doa umea koe ni ka mahu inga ke tau whakaukau ai koa mechanism, koa system ke ne hanga whanau i mai a whahinga whakakaukau e iku hanga pehe e sistemia o whanau i mai mea o hinga lili kaike koe kongaia e whakaukau e ki mamao mai koe ni so te au o ko whakaamu ko tai wete whakia ki tō e te whaha tala noa lahi te karuia ta noa lahi te miskalauni ta noa lahi ke whare area mea ni te tau pehe fu mea solo te wate whatatako mahuka te ki mai pe mo tahine ko ni ku pausia ko o he fu hala whakawakawa peunga mo kilomita e watolu i loto o Korea me Seoul ki he Malaigawapuna ko whakatala noa he ko ngahe ne kai kia hala whakawakawa ia i ki mu ai ko tau ene ua noa ai hala whakawakawa ka koho no build te hala whakawakawa na makatu unga ia he whakaukau intellect ai koe hei kai ke
kai ko fai nga mea e te pehe tu pure fonua ke hoko tua al flau ka ai mahu inga ko ke ngawe ke inga lele ai ko me ko sio ko mata vai vai tau whakakau pe tau tōrea ka hiki ni ma pe tō la hia o i ko whare alea ki ha whakakau ne ongo ne hala ka ko una hiki ni ma tō la hia ka lau re vai tōna ai ko hinga ko whatano ga mau inga le tau te we think ha mechanism ha system he kai ke pehe e a fe pe tō la hia pa hange ni o tu pure fonua e hoko le whakakau ai me e buhala ton o nga be roto ga to la fa ya o xio go ke lang fa la fon wan ne ki mo anda ga hala fa ka ke hoko hala fa ka ba ke ra exisia ai go ko nga ko pau ke nga le ko pau ke ma we strength pau ke tolonga pau ke flamore ke o ke si au pe he ana to ko e tau hanga whakapau e tau. Koe ki whaitu goni koe iai malawa puna. Koe majority e kere koe ni koe reclaim. Aia, nai whakakau i whakataha. E tu he whakakawa reclaim, tu e ngahi ho tere tu. Ke pehe ke all of ya. Tāten pe, o hiki nima tawa lahi pe o alu ki he. Ki au e solo ka tau te ke whantonga. Ngahi mea. O plahe e gulongo ai whare aia. E tai go feila ai whare aia. E whakamatunga le rei e mea whaitu tō. Aia o neongo kātou e mea koe ni. E tatau e pepo kai hae lahe tau whakaanga. I ono whakarere pore hanga. Hega ke tau te lau tatou li riu. Ai fua. Pau ke tau whoki ke fua kau. O hange e piko kogu whaare ae. E kai ke tau tō e fu mani oke. Na tau mana te tau te fo iufia. Ai ke au e os na tula ke i o tikpe. Ai whainga whaunga. O hanga e tau whaunga whiri. Hange e toko tānoa ke pare mia. Pajaha pare mia ia. He tau whiri he annual election ko tope. Nai hao whamatala mai o push as a national interest. A whainga moment o mea ne le rege whanua. Kau katoa kau pare mea koe ni. Koe nau mea wōt o whaigo o peo tala. Ki hana nau wāhe ngā pe mō whiri au e te utano mō hala te wā. Panki mea whaka district interest pe. Oso apa tau. O mai rewa. O tok ngau e ki rewa se whakatau atu. Ai ko kuanga hau bobo mai lau au ati e minister. O ke pehe. If we continue that way. Ka oso apa pehe. E ka te lava he pare mea yo. O te fuwhai ha mea la. Te toi ngai kau minister. E koe ne la hange no tuki tua ko la hange possibility ke. Ai ko kuhinga. That system in itself will not work. Will never work. We need to rethink, re-engineer. Kanga whakau. Okay. Talana foki he na ki whatata ki foki e sporti. Pe mai whaunga koe ngawe aki ki he sporti. Ai a koko ku hoko koe palparema. I he ana koe wakai he whainga sistemi ko ku whahoko aki. Ka koe konga whukeni ko loto ke whehu i antu. Koe ngahe koe ke whakahoa koe ke ngahi whanua ke he Pasifiki pia mo ngahi whanua atu koe ke lalahi angi e ki tau tolu. Oku mei koe whanua ko toa pia ku nau oku kau e sporti ia i he nau palani anau tolu ke tupu e whanua pia ma ngahi lerei e lava he sporti o omi. Tuku ke he pe ki tau tolu oku hanga mea koe na ki tala noa kai ku osi ku paina au te ati he whamau anga koe ki a hasino ia a pehe ia na e whai kia e area mai huma kia e ha. Tuku ke he pe ki tau tolu o ku tau uesia he sporti. Pea neongo e ne uesia koe ngahi mea. Ki tuku hau koe whanua. Ka kei ngā ua pia kei whai peha no pātou. Koe e tau potu ngā ua he pure a ngā ku ne toka ngā e sporti. Ai koe mia. O ku ia e paa ngai ke pātolo aki ke ngā sporti. Ke ngā ke whakalakalaka tale niti koe kakai. Ka koe ngā kapau
te tau nofo o ta ofi ngai spoti ta te tawala li liwe sistemiko uhinga e palparema spoti peka me beni hoko bimeni te tau me holo mui pe e ta faaki e ko ia kai whakalaka ngai whanua ki heia ki mua te kuna o silava na tolo o solo vai palparema ko e nau sistemi ka pau ka te palparema ia o ne wesia tu kawa e whanua solo o pe mape ke ya creative marketing very clear ake ke me go ke ta no ke me go ta no ke ko me go do pe o kulere ake go ni pa ga ke ako pa ke moi o ga ke sipoti ha ko he ta no ta to he me go go pa se he ka pa na la hi ta si ni ta to sol ya ta ai ka to pe ka wanga ko ta no po ke ta hanga ala ni mai ai tau unga hi fe mau ka wa ye tala no gon ke tau to muy fa infrastructure fa service was identify o period na no mau nga on so ko fe hu go a me go fe hu is completely different way different issue ka wa te fa ka ko wi nga me go tala no at ai e go no nga ko ni stu do ne un ku ni e pe ko me ai tu un e fare ko me ai e fai ka minister o fit value aya ko hinga fatala no he kai ke lava ke tu ha ke pe executive o alu o commit hasilin I ha feitu ta o mai ki fale area so ka tu ka tala no ke mau inga ko o e tau foi structure foi in order tau structure ka pau na o mai ai whakakaukau go ni ki fale area ke tali e whare area, pe tali at hano lao. Kapati ke mana tu ina ia e lao, o e South Pacific Game, o e spoti go na to kosi. Ai go na e kanseri, wano tahiwa. Ai ako no o mai soko no aien go ke mau popo ke wa hoko, o mai hono lao, pe tala no ai he fonua, pe ave ke hende afio. Pe tango te tau menteite ai ha mea, o ku nai o consult ai kakaima mea. Ta mahino lewa ke pure anga e hoko mai ko hinga ku fatano e na anga o ona mo pisio ngai me na os fai ono ngai o moeka pa pare ma ko ni spoti ko ni hena ta to o vare ka to ta ko mengo ko hinga ko kai fe ngo e ka tamate ka mo ka tamata ko e South Pacific Game Council o ko ilo le ka me mi pa ta mo na hango fai fia ya tonga he taimi ko wa noa e ke me no ana dai wa he kai te wanga na fa nga mari ko fe ko imagino ko foi organization ni ska scheme na tanak siri ni na to le ko ja fa nga kaventia e ma o e fonwa fa nga profit ya te ke matangalo wa no ta hiwape wa no wa to lupe ta pe fa na to a wo pe na to ria ki to ai ko haia eu lava para papa what I interest I ka u organizers ko ya pe mo local authority ko ha winga fu ya fu interest pe he lo don ko ya o kange ni ha tau to kanga ke tau fa tau ai kaloni mo siwe ko ke ya asui I mean ko ya ga tau fra vala wai pensikia pa ke ma pa tau to alu le ba ke ngai me ko fra ni fua mo festival mo host fra tau tangata e mala ko se ke tau tangata ake lai ai ko hinga pe ka ko ha hinga fa ya o me ko ni ha ngai fa ka ga aku he po no hinga he koe langa koe u infrastructure koe ni o awoti lewa ngai contract langa pe kore lewa pe no kore ngai sirini kai mea ko tui fio ai interest kai koe le leif walu fu ai fono solo go fala power ilo ka pana tau o se wa no tahiwa ospe mo to mai ko viti tu nga faka ofa nei me ai fono ai
Ai ki au hange te wate fo ta wan so ko tau he fo no aki wakatahi para parema he fo no aki wakapuna para parema ko tau fare mahaki I ngai fare mahaki ko koi wa mo para parema tau fe mau ke tau te host must poti o fe o me ko ni priority ke ki se ni chi sing tau ma ko po ni tau laki ai mo ai su ai mo tu penu ai ba mo ko fu ma to fa mo mai foi kaloni ba mo siweri bimena ke talanoa foki mahino pito e whakaukau ke o mai koe tau whakata ke pe foki o wale pe ku aha foi suti ka te lai wa e mai ai ulaki alu ia ai o me ko he kesi me mau ia me ko te ka ngalo ia ke ulaki kamata mai silipa me ko ia ka ke na ke talanoa foki I whakaukau na ke mention foki hange na ke o mai ane nai ai whakaukau ko pare mia ia oku I he whakaukau, oku tautuko aki I whoke pure ai toko taha. Ka hono mo oni he system koni tau iai, oku pure pe toko taha. Ka konga ni ko uloto ke uki a whei mao eki atu ka koe. Na le whai whoke tau liliu koe wafe hongo fulu. Koe tau liliu ke o mai e mawhai hono whiri ho tau kautaki ki he kakai e whonua. Koe mea ia oku maheni ke kakai, pero mea ia na tala mai mo malanga I mai ke kakai whonua, he ngahi whakatahaanga, ke whai liliu ko ngā ke o mai ma whai hono whiri ho tautaki, ke whiri he kakai whonua ko ngā kalaba ke nau tari iui mai ke whonua. Ka koku whia o ate whakatātā koe ni, e ne tuu ko ia, whiri koe nai toki osi, na e whiri ia, o maa ure waia e kina opere, tapu moi e koe pare mia ia lo tonga ni. Ka koku whia he ui o kukei, oku kei tatau mo mea na makatuunga e tau liliu ke whiri e he kakai whonua. Oku lawa be ke tau e kau no bere toko ono na ni whiri a ko kakai whonua. He ko kakai nau tolu. Ka kunga ke kakai toko la. Hei ka hawhi halaki oku whai e he pare mia koe ni koe no bere. Oku anga whewe e lava e kakai ke tuku e no bere ki tua. Oku kei mao e tau mua na e whai tau liliu pe oku totonu ke te ki whai haki sau pulu ai koe ngā he koe ke ange koe ke fu Moni be foke whatala mai, kola ke tau kamata he, ke tau toki whakalakalaka ia e whakaukau, ka talo ni tau lere mai, koe mea beku whakalakalaka he tau lere mai, ke tau whetong to o fitu koni ke tāno ki ai, whetong e kautaki. Koe mea beku tau lawa sio ki ai, me tau fo I diriu. Koe toi ngā wange ki I tuu hoa ke he ia mo e whakaukau na e amanaki ki ai kakai. Kei ke he whakasol. O mo oni au pita mea uke pasi ia koe ni. Ka koe anga ia ai whakakaukau. Ka weila mea kou tohi e koni stutone. Ke he au pita e mo e whakaukau koe. Aia ko hono operationalize o koni stutone. Ai ni ho kou tau o kou tala noa tuai o whe mau ke tau toi whakakaukau. So we think, we engineer. Ko poi whakakoe o toi pure pe toko tahai. E neongo oskaro e tau whiri. Nai kai whakea hawhainga me e ke pe e tau whe maino aki. E te tau hū ki whare area ko e polisi eni pe ko e menteiti eni ke tau o moia ke kakai. Ke makatunga no whiri tau kakai. Ke makatunga e build ai pare. Ko tau whonga oku mo te vetepe. Neongo katoa, ai whakakaukau ke peke ai e pati ko ai pati. Ko ke he lao ia. Ko ke he lao ia. Ko se ko men ko wanga whakatoa ngai. He osa me tau whonga whiri ko eni. Ko te asa me ege ne hangau. O men teiti ki nau tolu ke nau o mai o pure I le lefonua. He ko se ko osa ko e whiri ia. O claim entitlement ownership e toko lahi ia. O tuka mea mo mea ki tua, mai mea e koe ka au. I mawhai a miwhi. E mawhai a miwhi. Ka kia mawhai pehe. Ka koe ha. I wolope. Aia ki au e kusi o. O sean koe ia ia. E taimi ta tau pe solo.
he mahino ko kau o kai ko issue ga we no pere ba tamoe ka fa fonta ko issue he pio we dai ko issue ya pe ko fe me a sayange ke tau alwa te tau fili ke me lele yan que au we are all human beings. How big can I feel is a human being? Kako sistemi ko tau ngawe aki tene pound pe ke peheni anga i tau alu. Ko whehui fuko ke o mai na hanga o hake ko mea na articulate patala no ai. Te unga lahi whihala ki he pore tawa taha. O sa patau o mai rewa whai whaunga koe ni. He ua noha o whuru. Kai kei pure pe tawa taha. So kono whatu tama ke ni tako mea na ia e kure aki. A marolo koe waitangi tau kosi. Tau koe ne whai koe. Vote of no confidence. Kono whainga taha koe ka au koe hei. Koe pure tawa taha koe. O wai mga tuunga e, tau beko pure koe ne hawhio, wai mga tuunga e ai. Iai pupuha, wai toto, iai whei lau lau, e whakamatunga. Pea nae, whatuia i he principolo o tui whakarisiani, sai. Pee, ka iai pe hatutun kovi, ka kohono te fitoe. Ka hono te fitoe, kon foundation e nau lau, sai. Compare ke pure to taha ko ni o fonga lolo tonga ai ko na uenga kai o ku kono te fito kono foundation ni ko fa ta hos o pure ko fili mana ko ai o peheni le vai ha uenga ku ke hoko ko pare mi ai fonua ma tunga e kulava fakatau e hos ha o ki he ka o te awe how would you hear go out away? That is a very co-op or very fear or pure COVID. I have a fair wheel, fair bullet or tahago o tau pe elere yang fonua. Pure pare mia o matunga de pare mia e fa tau hosi. Ko pure ai ne afio. Matunga ene pure e feila ulau upuha toto. Moe tokaterine principal fakalisia ai ko hinga pe ado ko yo pe ado ko me to ton ke fai be ko hinga tu alternative no exist ko ya tau tol ma hinga ko ke tau tol we think think that yo se ma ya ke fakakau tatau a to wa no ke mauinga ke pure ire fonua ka tu kona usio kita ka to kilava ke tau ai foi sistema lo tonga ke ngau ka ko lo tonga ko sistema lo tonga mo fainga fonga ko ni tau fainga pakau usio kita ai go pe mai ke te ave fale area ka wa te popo mai ke to ko pare mirau ka wa te popo ai ko fainga ke hau ko kanoloto ya oi kaka mo pre covid mai mau to ai que au hei kai to lava hata hai ta to le mia kai fo mai foi mia go ya o que ui me ni te tau que no foi pe e foi mia de tau para kau e to e ola le dei e ola te tau ka po na i fa kau ha ke kau fo nga mo o to que si o kita kana o mai o taha noai. Ko whaamwhuka aku sora, ko a mau ia ke o mata noai, ko te pire, ko hau wheparemia, tūko malanga, o makatunga, o patau osko e patau e sai, hange ka mau tolu, ngari tonu ange whakaukai tamakoe, alui ki ai. Kai ke, kau kai whuke pehe, ko mea koe nau hanga mahi noi, o au peke whiri paremia wha mui, ai malo hi koe whe mawhai me whatau hosi. Na was lava si o tetisa no way e tauranga ka ka ko tui e tokoni pe na da no awe pa mo e paremia e we kosi
na ne whakahoko mai, tene facilitate ai whanonga atu ai paremia malolo wanya sasoaren ki he ne afio he kua soku mai me ewa ki palasi. Ya, koe whanki mea hiki kone alani bea na ia ka taulawa teke ai ngā oe ke unu. Iha structure o ku coordinated, koe ke fragmented. Ia au hange ko lawe whaalawe solo. Neonga ngahi i tōna uno ko dawe. Ka ku ai be ngā maari ke tau whalere, continuously improve me ai. Mahina pe foki ai whakaukau pe a koe toko lahi ka kai whanua ku nau kei tui pe mo whaapa hange koe talanoa ku ki whai koe tui o ku ihe tau koni stuto ne koe mea ia tohi tau koni stuto ne koe ia ku ai mawhai lahi ihe whanua me ngai mea kotoa pe ko lahi taha ku ihe tui ia i hono whaere koe whanua ka koe ko ngai ni ko loto ke u whatalanoa atuai ke u eketu ke te koe hene tu koe he tai ni mi na ke taimi koe he preanga ko o siko ko te whakafoki pe ki ai na tau talanoa pe foki ngahi preanga ki mua na tau pe he koe ni tu koe ni na ke whakatangau ea ke ai whangafo i piliki toke o mai pe ki loto ke lava whau aki preanga pe tau wa mai ke preanga koe ni na toki osi na mau ihe tui pe ihe whakaukau taha toko lahi majority a mo dolo na mau tui koe purelelei koe mea ia tene whakataha i ki mau dolo neonga kehe e tau interest whaka e tangata ka ihe mau hoko koe kau whakafonga whare areana e hoko purelelei koe whakaukau ia tene lava whakataha i ki mau dolo pa tau whakaukau te tau lue ki mua but at the end o te lava pe ke sio ati ka kai whanua o ke lava pe ai pure kovi ma sio ki tāma ngai mea pehe. Kene ke lava pe a hu mai o veu ki ai whakaukau ko ia. Kone tua tani mea o ku mahina pe ke te koe pe ma kakai whanua. O kuai mea koe piri whakapāti. O ku piri he pāti ai taki. Pea ka pau e tae whakawhia maari e taki koe ai pare mia taha ko ia. O ku lama pe koko sia koe o pāti ko ia, koe kulupu ko ia. Ke nau whakataha whetongi ai pare mia alo. Tamafo pe fai pe he pe o to falala ka kai mai pe fili leva ka pati ta o guai me ko pati ka ku sio ko ku fe eke tu ka te ko e tau fe foki aki ko tau vilo fa sia kare i ngai fa ka ko te tau du ma o he ka kwala palapare ngari ko taimi ke tau unua e fa ka ki he pati system fili fa pati pe o ku tu ve ke o ke fu pongia pe ka tau pene wa fa ngo fulu pen ke tau pen ta haun na ke pongia pe ke tau ngau e ki ai ka tau ki fenusi holope mo ngai whakaukau ko ni na ma upe ha fonga le re ke tau lava mo forward io solo ko me uhinga le re pe ia he kai ke pe he ke alwatu wa fulu o he pake ka kai ke afe me ia ko poini ko poini ke tala no e isi ko he lahe u veri a pole ke consistent ange ko ni te tan te wa te whakaukau ko o kai ko mea ko tau pe ko iro ka wai e whakaukau kai te ke lava o mai ho whakaukau pe o mai he tama koe ni whakaukau pa tau lava o whakatokanga ia e u whakaukau o mai mea kurerei i he tau mua ke pule i rere nea ko o lave o pehe neongo o tala noa e pule i rere o whakaukau neongo pe e tau e kehe tau ngahi interesi te tau ke lava pe o whatu ai pule lele ai pule anga ke pule lele o ko pehe o ku ikai e ke lava ke tau whatu o pule anga pule lele lolo tonga kehe tau interesi pe mego ko whakatara noi solo kai o wherever ko tau o mai ai whafonga ka kai o maolungan he tau interest fa foi tui he kehe tau interest e ka tau ma te tole pule lele aia ko whakakau ka pau te ke haku ko ui ho hu ki whare alea ko ui ko halelei mai ka kai ko halelei ma au
kai ko le fa foi tui kai ko le fa va henga o ku hinga ko ha te tau na valeva ka ko ui ko tau nau fa tangata ai ko o ko fa se ia ai kai ke tau ngau e ke whakaukau pe tau tolu koe ui koe tau whatunga motua ka loto pe toko lahe hou e ki o whare ki he pea hoko rewa mea uhala tonu pea hoko rewa mea utonu hale e ko uhinga mahu inga koe ke tau hanga whakamahu inga ai mea o whakahanga he o tua whakamala e wahe mon manu me tanga rational thinking ka pau hei kai ke tau lava whakakaukau ai ko lahenge ku sio he mai whakalaka whakateknologia whakawhekaukau a hoi ngahi teaspoon keke ku whatanoa ni e mahino ka te au hoi malawa puna kumpo tangutu atuai nei toki langa hono ala whakawakawahe tau e wano ko hiri o toki ka sio ke whekaukau a koe ngau e whakaukau koe ko hame e te tau hiki nima tupu le whanua pe unless and until tau lava o mawahe mea ange koe ni solo ange koe ni e whailao koe ke o mai ngutu lau o kau he ngai whamoni whare hopo nā amanaki e uhinga le lei ke kau whafofonga e kumalanga o ku ngutu huange ke hao hataha whaihia mei whare hopo te wano inga he mui pe ene hia i hono tua au ge ene matu i hatau ave hatonu hia e ngau e ngutu lau o ngau pōpula e eke maha no totoka tau tau whaula amanaki au ia o uhinga le lei ele kai mai whai hiki ni mai hiki ni maka tau pena o tōrea ke no tāi be e au pe whakaukau i he tō pe wa hoko rewa fo i whakaukau kovia foi lao kovia o lao le ko ngau to la unless and until we address it pa go patala noa ya go amanaki le anga pa ngata ko to flo go no hu fe fare na ni hanga pa mahino mai ai mahu inga ke fai to no na mai fai Leongo go ki vacation ni ko ma pe ko ko va dai mo ni ke ana tunga ka ko no fo analyze fo le te kai ke tui o fea ki ka kai ke ta ko kui be ko kui be ai pe fu me ta ta ko me ma ni e mo vete fire ka kai ko to me tal wen me wa no fu ko seui mo be ni te tau ko pe fai na ko ma te tau o vale me pego tu telefono pego tu fa da ko fu ka kai ko ai lo to ko vi ia boy kau fi ia boy si o ma fai si o mia ke konga fugia tau si o ki ai piven ke ta fa o se ki fa kau ko ia kone tō tai ni mi mahino ia ki ka kai whanua. Mahino pita whakaukau ia koen ke whilipare mia. Nei ai amanaki ia ka kai whanua. E akwa tu pe neongo pe ia mooni pe ia whanatula pe ia. E kai ki hao e toko tawhitu ia. Kehe whakafoi tui pe alawa. O tupu le whanua hake pe tu whakataha i whare area he whai. Lipare mia ko ia. Ko pāteke ai e tō kehe ia. Ka koe ne tū ufoke ana koe ia. Koku si o ni i he whakaukau. Ku os fuoloa mai e tau whanonga mai. O guai mea ia ku ne hanga ia ta ofi e taha ko o kantite premia. O ku ne ta ofi e ia toko taha ko ia me ano moi whiri ku pehe ke whiri ene le rei taha ke tau ngau e whakataha. Ke whakataha e whare area. Guai mea ia ku ne ta ofi e whakaukau. Ke ua malawa. Pako ne pehe rewa na o ku totonu nai pe ko taimi nai ke mo hu he to whare area koe ni o furi hia e sistemi whilipare mia ke hato e whainga whaunga e taha e malawa ia ke to e lere iange i he whaunga koe ni
o ku tau fononga mai ai I mea tatau pe o nge pe foka mea ke whakouti mai I he nei tō wholofola aki pe tu ini mai whakaukau he kunga he kai ke tau kei amanaki a te kakai ia ki ha mea fo o ka mo hoko whai pe mo toi whare area ai mea tatau pe tai whahano fo hano ririu e mea ko ia ka lawa ke tau mau haola fo o mea Sio ko no whako whai ai solo no mai tau isi o talanoa he foi waha daim ko niu ko so mai ai foi fonga ke he uaki ko whakapai ua e whaha a whetongi o fonga whiri pare mea ai ko mea ngu aski mai o foi whare a pe ko ni mea ko ni ko whiri pare mea ke o ke whiri he ka whafonga ko ui ko whainga whakaukau ko ena he ka ke lavai mo ua le suge ai ko de whiri po pare mea mo ua pare mea ke ni whiri mai ka tamago ko na na popo ang kiai ai ko foi mea ko he tau la do ve ka ore ba ke ha wa foi fonga e wa mai mea ai ko whiri he kakai whiri he kakai ai pare mea me he osi ai whiri fra o constituency pe ko whiri he ne afio so kono ko ngai me ko ke tau tano ai sai ko ha mata vai ka ba whiri he kakai he tau fonga lo tonga tau pe o sang e whiri fra constituency ba pe whiri le vai kakai pare mea kono whainga tāne e solo e mei ko anga I kusio mei ko pare mea e whiri be mi tonga tau vai au pito va uia niua ha pai mo eua ke whiri mea ha pare mea neo mo ka pa ha tamarere ia o no hinga he ko tola hi no foi to ke fatonga foi mata vai ko ia pa ko ua ko tau fonga campaign ko ke tau togi lo to tau me to campaign for constituency e kai ke tau lava de tolo mau a talele he o sang go e fil pa lu fu tau pe fil he kai interest ke penga I wahe pe ka pau e pehen o se fil he kai na constituency pe fil le wahe tu e pare mia me he fil e kai ko poinien solo lava le vai kakai pa mo le afio o fenga we aki ono foto tu e fonua ko uina fo ke e ku mai no ya ko nga we ko a krisi ke ona ile o kakai pa ta ulu e mai he de o ma o he o lava le vai rio ta fonga filio to ta fitu kakai ko to e ni ke pure ile le tu pa we kakai ka ke lava ya he kautaki ke lava how beta mai mo de interest tau hinga e tau fatau ho si hinga e tau pure kovi hinga e tau sioki ta ko nga be fili mana ko ye sai ka pare te tau pe o se fili hanga pe ko me ko tau fo mai he me ha o fo ke fa I ko e o te o fili ke fili me to ta fitu ka ko ni su done da mai ko ni su ke fili me to ga no ka kia au foki hei kai ke lava ke tau tu fe hanga pau ke tau fe ngau aki mo tui mo kau no pere ka mo ka fofon kai he maka tu unga ke pure ilele ko mea ke hanga taka hanga fai tu tuni ai foi toruni ka atoa ke pure ilele fono pure ilele ku pau e ne pe he e ia reva ku ngale ia tau pe o so fili e ka fofon ka kai e fonga lo toma ai tata no ni funga lo toma ka ko funga fili ko pare mia tau whakakau pe ko whele leia pe mea tene maua e pule lele he fili he kakai pe fili he neafi he ko ongo feitu uia whakapapa kau kange ko gulau ka pau ko e majority o no foi tomata e ki ke lava e tama e waia o e tama hapai o e tama vavau o to paremia e fonga fili ko ka e lava he whakapoto au pehe o ui po o siangi mei tau moa ko purei le fonua lava whakapoto a whengau e aki a whare ale ape mo ne afio ke fili ai paremia something I'm not saying ko me ke fai
Ka ko me ko hinga tu solo ko pau ke tau whakakau we think we engineer a mea fōu ya ola ke ko mea rewa koe taha ka pau rewa koe ke tau ai mea koe ya ka tau hanga rewa ai e lao e pāti ke tau fotu e ngai pāti hange koe koe mai whanua ka wai mata wai wai ya yo ko la wasi o ki ai ai ko pau te tau tānoa tau ki ai tau o ko lava si o ki ai e hoko ia e ngai whanua Pasifiki solo mone wanua tu Papua New Guinea fish Samoa ka koe me ai au mahuinga ke ma tala noa e whante pire he kai ke tau pehe ai pe patau amanaki e toike Koe he koe tiu mahino pito ai patala noa koe niu ke whai e piven a koe inga koe ta taimi ko tu ya watu mo folau a koe tu e penga mari koe ni ke hanga moa o koe e whehu i heni ko mai tō da mau te po e bene whehu i o kune o mai whehu i a kune pehe ka taki whehu i atu koe haa lau a piven ki tohitangi o kuwhai maa tēni ki whakatau passport i te ke uwhanonga au e tohitangi koe isi a whutinga ngō ia me tonga ni tau dere mo whanonga e koutu i peku aku ngā ka koe whehu i a ko mai ka ki lawa o tānoa wawi ka pau ku i taipa ke koe te ko hono moni solo ko me ta tau bena o hake go he Filipare mi hange go ha foi frai fia kalai ma ho pehe ko tai mahino solo te wa te go hei kai ke lava he pare mi amone kapteki o fai tu toni ke passport fonwa ke fa tau pe ke fa tau fai tu toni go fai e fare area pe ke lava e fare area o fai tu toni ta e loto ke ne afio ai ko uhinga peheni solo ore vamos que o mai ki fare area ko tu ai pare via pe to ko re va ko issue lo tongo pe ja foi tu e wa nge kai ka go o ma tu ha pai le aquí ti fare maha ki go la ve anonima ya ko e ke ngai to ke ta kai ko fai makaika como foi ka me ve kai ko ya be ma pehe na ya e ma foi ka ai o be go be o ya malo va foi primatiwa e ko me go ni na o hake pehe te u Filipare mia o pehe to ko makatunga solo ka pau pehe ka fa fonga ka kai ko unga na o mai fare area e fai loto e kakai o toko tahafitu ai ka fa fonga kakai i loto fare area ka kai bebe o mai he fare mia mo de kapteki o toko tahafitu ai ka fa fonga fare area i loto fare area o na pehe tau fien ai go poinia pa ke ha me hai hu o to tan wai e foi e ape e ke o ma me i fare area ko tano ko ke operationalize ma fai o ka ofi ko ni stuto ne fa tau passport ka pau ku ya ha foi nga ai me go ni ko na pehe to kuwa citizen by investment ke pehe ke ha ta ma ha silin o nga ni passport pa me go bo ke fa ka he ko ni stuto ne ke fa ka ko ni stuto ne pa ke wa ka no i fare area ya me ya o vale po na ya ko me ko fengo ko ke ta ngau ke original thinking ai ka kai ke nau ho apuputu i fia e no ia pe wa ngai fo ma ko foi fonga tactic motu a vega ko si expire ko ngai ne ko mana tu ha ke piveni o ku tuku ai falala ko kakai a neongo i pepa ko ha pure anga te ni tataki fonua e konga ko ni na ke menfin ko ho fa matala ka ku ke puri he kakai toko tahafitu
ai nau kau whakafofonga na nau whili me ngai wahenga ki whare area. Pene onga pe nau kau e ni ihia ki nau tolo he minister he pure anga. Ka koe nau hiki ni maha whainga mea ke tari o kau kovi ki he kakai e whanua, mo tuku hau e whanua. O ku lau i he kakai ko ni i ko ia o ku nau, keke nau hange nau tolo o hake whafonga kakai ke maalunga. Inga he toko taha whitu pene onga ai, o kei maalohi pe toko taha whitu ia he toko hiwa ma upe ka ku tuke he pe tau tolo wha fo e toko taha whitu ia he toko hiwa. I he ngahi uhinga ke he biwen ka kua hamea ke loto ke whama apopo ki ai. Pa ta toki ose ta Polokalamaka ta toki hoko atu pe ia whainga maari. Iyo so ko be ko mahal ko whenga pe lahe mea i ke tala noa he kai ke utu ia o me tu kone tai minisol ke tau se lue pe o te pe mo te kina pe he mea lolo toa. Ia o ko tu i whema o ke improve system boni en ke tu te o pau ke tala noa ia i whante pile e maa. Ka ki moa ke tala noa i whare ale au pau ke waka noa he ka kaitu. Hange ko whainga platform honi te tala noa. Hei kai, te utaratu ka pau te tau nofo o kai seki whakalelei. Ai whaunga whiri o i tau paremia mo. Koko i tau kau ni tāpe pehe vice versa. Te tau hanga whatoa ngā iai. O mamao au pito. Ai rational thinking ia. Pehe tau whotutu. O kai ke oteri, o kai ke cohesive, o kai ke structure. A tau amanaki tau tō ia. Whenga o ake umea kai. Ia o ko pehe pia o ko whainga maari e lere ke whaia hana tala noa. Okay. Ai u isi uka ni moving forward. Ka ko wha malo te mau whainga maari e solo. E ko taha whokia e solo ko wha. Lai whoke pehe. Koe ki au ko mea katoa pe ko pau ke te hanga o mesia pa te dream. Pa te hanga palani, pa te execute, implement. E kai ke tau takatakai noa ia pe, kai ke tau te kina pe, o vare pe o hoko apalpare ma ka tau tukanga. Koe mea koko mahui ngai ke talanoa. Solo koe whakakaukau wani, ingai mamai ke graduation wani kore. Nē kaka, this is not by accident. Nā ko ospe kua ko nā ko ngoi. Koe koe atakai masiwesiwa e kongo mātua. Nā kai ke lava unlock full potentials ai whakaukau. Ai whekumi ke potwhata. Nā ko hanga rewa o misia ke uhanga ai mea ko koe nā kai ke lava e mātua whai mai. Ka au mo whangasipuri ke whai e au ke whanau whanau. O ni kakato e ko pehe koe koe milestone ia ko lava sio o Oscar doa whanau he koe normal process pe koe o nau lava anda koe koe ngai umbesa o ku pehe ka ngai whakaukau mātonga ke o e pai exiteni e tau ala whanonga o mea koko e ngai rai o team o mea koe tau tae whotutu e ngai whakaukau ki taimi koe ni ki taimi koe ni ke au o no ui ai e motuani ke mo ui hoko pe koe matu tae ngata pe koe mo ui tae ngata o ki taimi koe ni o ko no foi o whakaukau solo ko ha taimi ni ke te tokone ai ke whakaukau ke oa te tau he pēni ko au wau si o tau he takai o tau whaato hua tu he tau whaato tau e taha nima
tau la ngai de e fitu tau whahala. Hange ni au koko tau pui, hange au ke tau ilo. Whakafua ki Singapore so. So ki o hate mea wani, ko kore ani. Nei toki malawa kore ani o resettle. E nau whakaukau ke nau langa e whanua he tahiwa ni mango futuku. O sia koe tau lahi e whani ma. Nau ki wawa lau, nau whetau aki pe nau tolu. I e sian. Me tahiwa ni mango futuku. Nau langa mai e o auke. Ia ahoni. Singapore tahiwa ono nima nau tatahaga e o kau o siaina me tahiwa walua. Seke whanki taimi no e nau refocus, re-engineer e nau hake kakai o maalunga e nau siokita. Aia ko whaka o wai e whaka am e tau lava transform ke hoko atonga whanua mono ia. E ngau e ake mahui ngai. Me awha o tua o mai ke whai ngai tangata. Koe ke utui, koe whonga lolo tonga. E tau i koe ka haa. Neo ngoi pe tau tala o nei tuka tonga ki langi. Pe hene pe e monu ia to. O koe ke utui au ia. Koe ke utui au koe me aia. Mau whanonga te mau kau tāpuru o driving mei Frisco ki e lai. O si o ke whakafo whaponua. Teo peanga, mo pehe nei kai ke kau e ngai whanua ko ni ono malu i mei langi pe tuku ki langi. Ka koe poini ko hanga ko pau ke ta hanga operationalize. Ai whakau e tuki langi ke uhinga lelei. Kai malawa ke. Ake uhinga tau hanga waki whakaapa. Ai mea awha o mai o tua. E ngai. Oto keke. Ke gono. Ahi buelo ia. Koe ai koe ke unga pe o whatunga motua. Ai behe koe loto ia e o eki koe loto ia e kau whawhawhonga. Whakaapa i pe ki au. Kau o tau whae pouri lolo te tau whanonga. Ako amanaki pe. Angai tau unfold mai tau ngai mea whapikare. Te tau rethink, re-engineer. Hangi ko ngai mea kon tau stala no kia i ponga whiu. Ngai mechanisms o maratunga i tau whiwharere. O kutui o kau pa mo e lao whiri e mahu inga ke whakakau. Ke hoko koe foi mechanisms ke ne hanga filter out ai corrupt mindset kai was kai ke tau amanaki te tau maua puanga lele ka pau o tau wha tape fonga whiri ke bribe pe mo pa usi e whalala ka kai pe ai ko tui o tonu e tau lava he mama o lotu mo ako o ta pala lele mo avi sone ki tau mo lele ke iku ke lele ono afale kana i kau o malo ma foi mai eso malo pito piven tala mono atu pe te teu e tana tunga o fefine o fatu piven kada toki sio e time ka hoko mai malo so fa malo de kainga i he lava ko e tau proclama fatu fono fo ki he efiafin benongo ku wai ngai feitu ku mo osi tu apo ki mo tolo he ma mo he ka ku fa malo pe ko time ni ku fa mari ai fa funga paula piven piukala ke fai whakatala noa ki te ia. Taim tatau pe ku fai pe kole whamore mori ati ka tiki mo dolo e kau mui e polo kalama ke mo dolo e kau sponsor ku mo ongo i taimi koe ke whaatoloi mo kai ke lawa e polo kalama o ku ma whenga pe ha malerei taha ke lawa whahoko i he tuu atu koe ni ki siulai ko taimi whemo i kina taha ia o enga i whatongia whahoko
ka ki hange ko lau koe talanoa koe ka malanga kai ki tuku waka kai whakakau ka ku ofa atu ka tiki mo tolu mo talamonu ate ngai ngau e whai pe mi apina pe whamalo lahi atu i mo kei popo me ono mamata i ko ia e tau polokalama whamalo lahi atu ki he tau kau sponsor kuna tokoni ki he polokalama ange ko South Pacific Loans ai koe kau taha ia no ko ia Sterek Tupo pe mo South Pacific Loans ia no walungeau walu hiwa walu ke fie mau hao seniti ia whainga tāmaki pua tono no ke fie mau seniti whawawave te ke lava whitu utaki pe ia na website ia na wasiat pe kona he screen pe ke telefoni ko na pe rea ka Starek rea ka taha na ukau ngawe te na lava tokoni no ke walungeau walu hiwa walu i he South Pacific Loans. Ko e tau whamalo atu e ni taha ki e tau ki mo tolu kotoa pe o ku mo whaafeha ki e tau Wharikos Ulu Francis Tickards tonga i he whatawhare hi lo te opposite ko ia ki he tau mo pe building. Ki mo tolu pe me murini o ku mo whaahia a tonga pe mo wafea e tau VIP room i he Wharikosi i he whai elia koe nak mo mamata ki ai o ku iai ai te sea kosi e tolu ai ki mo tolu pe mo e kau ngā we o ku ai loki te hu he matapā o ku teu ia koe loki VIP room ia ki mo tolu o ku ke loto ke te uesia koe i he toeta ka ku ke iai pe ko koe pe i whai ngai se besi ko ia ke te koe i he VIP room o ku whamalo lahi ato ai Polokalamani ke te ki mo tolu o ku lava ke hulu mai pe mi tonga o mo wafea pepe ki mo tolu kotoa pe i tonga ku mo ke i ngawe ake tau Wharikosi whamalo lahi ato ke te ki mo tolu whika hiwa i he Whatawhihi Road pe ku hanga atu ko ia ki tau mo pe a building ofi he manga whaa koe ki marketi ke ki ngā taika ko tau Wharikoloa wala o ku tuu peta wha ke Wharikosi Page Fashion Store i loto no ko alofa pe moia hanga ke tau mo pe au ma watu ai ngā hiwala ke he pe ai aku ke anga maheni ki ai pe watu pe me whamalo tatau ke te mo tolo e kai u ka inga ka kai whiwhine ku mo ngawe tu pau aki ai Wharikoloa koe ni i hona whakatau ko ia wala ho whanau mo teu ko ia o ku honga apito tokoni ku mo whai o tokoni ki tau ngai Polokalama ko ia o ku lawa ki whakahoko atu pe mi heni ko e tau kau taha ko ia tō maka i Australia te hina ko ni ko tesi ko e whika telefoni pe na wasi atu i screen te ke lawa pe whitu utaki ki ai te nau ko fui o maka ho ofa anga i mala e ke whakaofa no ngai māpele tau wha pehe amsia whitu ui ko i Australia o ku wha ata na dohe council ke lava kofu pehe i hana ngai malai ko tu ko tonga ku ata pe mo ia ko taim ko kofu i ai o ku hange pe hano fo i whare o taritari ai ki he aho ko ia hange ko lau e aho ko e te ki whai ai ha ere mai anga ua mai ki mamani ka kone tuu ko ia te ke fie maari ho nofo i whare i ho mou api ka ko ke ilo i ko ofa anga ku o sisila i pehe i mohono malae nofo anga whaafofa ko e whika telefoni ena wai pe mo nau live stream ai pe mo nau tāwhalani o ku i ai pe mo nau service ko ni ki he maka te ke lava pia tori mo whiri ai ko e whika telefoni ena au ku ase atu te ke lava whetu taki kia inoa wha ua no hiwa whitu wha nima whata. Ko lawa ia tau Polokalama ko ia ki auni mo e wha mahalo atu ka tiki mo tolu tau toki whelongo aki pe i he taimi ka hoko mai ka momea.